Why me Mrs. Miracle Adoma anima. Mon fan him. Debbie saying. Kofi Sankenya Radia Osawo Sana Shirawa Wa busia munye Eradia Yewuyo Wa Yewuyo Eyawe Muati Na obeye uyo Waye uyo Ene waye uyo Eyawe muati Na obeye uyo Sankenye radia Osawo no tre ukwaya Wa busia pui Eradia Yewuyo How old are you now? 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 Yabeka naenka. Saying 16. 16. May God bless you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. Hip, 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 hip. Hip, 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 hip. Happy birthday, brother. Happy birthday, Cristo. Pennyforce bibi o wi asenti ne da ne atopnum na ne pabone fonti e wo se wo ma bambo hu hia na ne papa mu de Pro Technologies ana me kan fama wo ane Pro Technologies. We are specialized in both sales and installation of CCTV cameras. Yeton esa install CCTV cameras in the Sour Ghana and NASA brochure na ufi Ghana. Now beso CCTV camera installation. We need Pro Technologies and Ninsa also. We CCTV camera installation, electric fence, automated gate, access control, video doorbell, and intercom, and satellite TV, home theater. So upe biato, and wato, and na pese be install ma. Pro Technologies and our software. Na shenen so. Say fidie nyina from America buchime enti send papam na opedia menwene ho na ne bo anso da form eno agi se woton fidie bi na wo hu kwa fa so install anane settings ye beye e dia ma. For information or WhatsApp 401-7570-300. Pro Technologies, we have the solutions for your security and home entertainment needs at affordable prices. It was you. Oh, share Angel TV so na me LPM na me call silent. PSA Esther Eofie ha. Me papa Dr. Apostle Kwamwa Eofie ha. One wife Apostle na no pay so ba fi be bom paye mame. Yo. Be bom paye mam. Na anso ne odi me ba no. No one ye yama. Near this, ye did 2 hours, can ye do one send you account. And no one, I am mammy ban, and no one ye you be a mom. I shall found the Ashram banity. I mean, slow. Yamin Shabon, so mamma, and yes, yet I tell you. P.S. Sama Miss Adjum Nibu. Oh, Sankenya Radia. Or someone said not sure, Wukwaya.
Kamia mebusia munye Eradia yemiyo Tete no pano Nia medini nia meshebi unti Abraboimu enim guasia maji Semiradia radia yemineya Semika kawunyinyo Kaneno baby ana metipa je enkrofon chentina titi kotoja mebuo ni munisua mati no semidi ma brabo imu adansi achewa mekanka unyinyo what a beautiful lady here. You see, beautiful the system, I mean the atmosphere has changed. Oh, I've seen something that I can't. Let me even try you on the grass. Baby, I'm a baby. No, you're radia tomorrow. Canino and dear not in him in when they coffee on Frewo Sabio. A soon young copas is Saudio. Why, you, San Kenya Radia. Oso wonsa no kire wo kwanya ebrebi enka wa webusuemu nyei erade ayewu yo ati sankenye radia oso wonsa no shira wa ya busuemu nyei erade ayewu yo. Look at this beautiful, is it not beautiful? I'm seeing something that I have to. I was me balance the equation. You know, I was equation the balancing because you see this lovely man. If I don't feel you come why? Because the atmosphere has changed. The atmosphere. Oh, look at this. Only trading, mommy, trading. Why me yo? Kofi, why you yo? Wasiesi wo? Ehia obia wo say ya wo ngu wate. Na obeye wo yo. Shene, why you yo? Kofi Adoma ngwani. Why you ye pa? Eti say ya wo ngu wate. Eti say ya wo memu. Na obeye wo yo. Sankenya radia Osoya sano shira yena Anka yena yebusuemu nyei Yabusuemu nyei Eradia yemiyo Sankenya radia Osomi sano tre me kwaya Cheme kwampa Miame busuemu nyei Miame busueni bina Eradia yemiyo Ene wa yemiyo Shame serade wa yemiyo Se yawe nwati Na obeye uyo Tete no pa And can you medini niya meshebi unti Abraboyi mume enim guasia mafemu pa no Semi radia yemineya Semi kawunyi nida Kaneno baby ana metipa no Enkrofon chentina titi Sofo kotoja mi mebu Enimu nisua mati no Send me di dance yache will be cry. Meka omunyinyo. Baby I bedri no ye radia dumo. Fise kanino edia no dinimie no ene won freye sabio. Osunya nkopo asesa ye dio. Asesa ye dina wayemi yo.
me dear cham me bedroom. I'm not expecting some who are. Nina say Nyame adom. Ene odo a me wo ma me ba ne said de wo de odo ne ahobrase e ware me ba no. Se ma anya we ya ma wa na me nya hwe. Kofi ne a wo ye no. Emre bi a atwam no. Eno na ye tua wo ka. Ne de nsisa aka nyina. Debi o na se ono me can share say oh. Birthday we dear. Yeti say wo se me enya hwe. Nti we enya hwe kura. Don't worry. Enya hwe kura. Enu mun se masa. Ye be bom pa yama. Na camera na de na mon fan to Mrs. Miracle Adoma anim a. Mon fan anim. Debi saying. Debi o. De me ka asem ma na nye no wa ya. Ono ne de ne ono ne de mu tie. Aha mon fa. He. Ba ku ni ba ko pe no na dwunye wa ha. Na no be support. Why ya? Why? Mimi si dani free. Where dia? Where dia na dia? Waka biama. All right. Pacho ye bompaye. Anopa Kofi. Ene wo ya adwen. Na ene David nso ya adwen. E wo Psalm 139. Efi verse 13 kono. Na ya kan we ya kire Nyankopon say, "O say for you created my innermost being." Na wo bo me sawa. Wonwene me na yem. Me da wase se wo ye me ma no ye hu ene nwanwa. Woni ye eye nwanwa. Na me kra enim saa yie. Onyame ne ye nwanwa. Nyame kra enim saa yie. Enti Kofi Adoma nwanwani. Onyame nwanwani no wabo o ma odi nwanwani no wa ma nso aye nwanwa. Ene nyame pesa me ka kire wa ne se ne yesa ye kaya ni se nyame na ye yensa. Ye mogatoa ewo ye na ye mo no po no nim ye. Timpese wo kai. Na se wo kai a na wo de aseda amanyame. Se de David ka se me da wase se wo ye me nwanwa so sei pese wo de aseda manyame Kofi se wo kai se de nyame aye wo a na wo da nyame ase a na wa brɛ wo ho so ase. When you remember, you have to thank God, and when you remember, you have to humble yourself. And na se wo kai so se emre bi anidaso oni ho na wiase ne ma nyina da na esu na so nyame aye wo se ya. When you remember, you have to be hopeful. Tianopa nema miensa me di jawa ansa ne abompa ye ni se Kofi kai de nyame ayew. Se wo kai a, you have to be thankful to God. The nyame ase. Kofi se wo kai ne nyame ayew a, you have to humble yourself. If se nyewa wo pem na odi eduru ne awaduru. Sa nso na Kofi se wo kai ne nyame de ayew nso a, na wa hope say this is the beginning. Onyame no a odi wa ba bedu sisi no. Obesa ye bebiri kura ewo wabrabom. Tinema miensa we na mdi jaw. Remember and be thankful. Remember and be humble, and remember and be hopeful. This is Angel 102.9. Anopa ye be bompaye. Adda Nyankopon ase. Mpache omoma ye nyina ye nkata ye ngani. Ye be bompaye no, but why? My classmate. Hello? Hello. Good morning. Morning. There be papa ni. O was it you can hello. And you can ya na mo say. Hello.
Da, good morning. Morning, oh. Nempumbo ko dear. It's Adam. Enti watimi pa ka ho bi no moye ku yetia me anopai. This is Angel 102.9. Cool, Papa. Yeah, Papa. Enti me interview na say da ya wo me na me yakra bone pa on. Hello. Da otime kan. Ametu kana. Na me bisa say ya wo me na me yakra bone pa on. Oh, daddy. Ho de wanyi mi ama. Now you yakra bone. Okay. Na me yakra bone. Daddy. Na me Ono mpopo ya na onye ni mati na kubati ya unya shi unya pe yi ya. Oh, okay. Ba me ni me nkofo hia na me ye niema huhu. Ono mpopo ni ya. Otimi ya pese ya nida. Okay. Okay. Wait, me nim da san komo ya ye di yan hye dantena sin ni bi da. I me ankasa na ye ka how I was e wo me nkura brim. Dia me kan ye me kofro mango me tehwe mango dua ne bu ya me be hwe from and no mum na me kai ene minim de obeka mo na mo aye mo nhyehyɛ nti ama me hu ba bi a memfa ani enkyere